bitika iharo-ini muthenya wa gatano tukuige mbere kimathako thaa 2 cia rucini nginyagia thaa 3. Thini wa Inoro TV. Nwega muno ni ndu wa guthina mbere guikarania na ithuĩ ni haingira ni tuingira thiini wa tabarira wendete muno ya bitika iharo-ini kuma kiharo giki ngwiraga gitagwo Inoro Rucini Stadium. Kiharo giki gikuaga mashabiki othe mundu othe kwenda kuingira hatire handu ndagagirwo giti koguo ukatwarie ciige horo wa mathako ni jukwenda ciuria nyingi muno wina cio njuria kiuria umuthi turie kiuria twina wataalamu goko thiini wa studio na ukorwo magutariria maundu megie horo wa mathako na makiria ngucanio iria turahoka kunyita ugeni cia Africa Nations iria cia athaki makoragwo magithakirira cia kwa muciri citagwo CHAN ni irambiriria kiumia yukite kana weekend yukite. Ni thiini wa studio ndikoragwo ndeika tukoragwo na mugore wa Kariro na twina muthaki wa kurihwo mchezaji wa kulipwa tumitaga Jacob Isia na tukwaja nake. Jacob Isia we mwaro? Ni mwaro muno. Naona leo uko na chemichemi ya ukweli. Leo ninawakilisha nembo. Chemichemi ya ukweli. Sometimes yes we be shouting what we say niguo na kiria niguo Radio Citizen. Yes. Karibu sana. Asante sana. Na nijo ni mureha ginya ndikizo no mwita karakana kana rimwe mwita gatia? No karakana ya soka. Yes. Na karakana na githori nijo na githogo nijo ni workshop. Mupira mwathie mukaga mupira kwa. Tunajitoa ikiwa imeiva sana. Karibu sana. Asante sana. Ngeja mwiroreri na karibu sana. Na ikuga it's a big privilege na joy uko kwa ndo wa mathako o ringi. Festus Lango disera dire kuringi. Nikindo kuliani. Disera dire kuringi. And so it's good to be here. Yes. Ikoto hiki mekega muno mathako ri in terms of kuna tukira timu yetu ya kuthi kula mwana wa Tokyo Japan. World Championships. Na ndirenda guthondekera microphone yaku nigetha ngoigwe wega. Koguo ndigutine ndagutine Kenya bethi kwi mugure nigetha ngoro ndaguthondeka wega ngoigwe wega. Mundu gwitwo mugure na ikuhana atia? Gutire na kauru njoroge. Wiki yakwira hana gatia? Wiki yakwira ri njega ndirahupu nawe wi sawa. Ngikuonago ni ngona wi mundu ugiukite wega. Na ngagicokeria Ngai ngatho ni gutukinyithania ringi gutukorwo twi haha muthenya wa umuthi tukirunga cie mathako maitiganite tuga gututwira mathako na ithako na ithako riothe utaiguite thini wa Inoro Rucini Stadium akana kuria gwa kwanduka rero tugukorwo ritari ithako ritari rikirire na njira ikiri na kurieri no ugikario na haha ukamenya ithako riu ni serious na ni ithako ugukorwo nawe ukinyita itemi thini wario ani ugukorwo ugiteithika na nikio muthenya wa umuthi by the way atukorwo tukiraniria na mundu gwitwo William Kenodia na Niko Wabui magitwerethera cigi mathako ma kuhura tutaru mai kana muiko mara marari kure mwena wa Sagana ndimona amejigwa magitwa rafting water rafting games irira ribitika cia mbere bururi gukorwo githakania kiumia githiru na cirai korwo cikire njega muno na riu ni tukwenda Kenya makorwo makiyumirie ginya na njira nene kuma icigo ciothe itiganite ni amu ni mweke mwega wa mbeu njithi guthondeka wira thiini wa uthaki wa muthako ucio kiumia yako ni kiega na muthenya wa ira ni kuratindite nohoro wa gukorwo tugicelebrate muturire wa mundu gwitwo coach Sylvester Odero wa Fortune Sacco FC uria gakorwo kihurukio muthenya wa kiumia kuria kaunti-ini ya Siaya koguo ni kuhoreru na hena shabiki umwe witu Njoroge ndikurigana muthenya ungi munegereria ngeithi haha he mutumia wi haria beba wendagia bebe cia mitungo tago Mrs Alice Mushiri onake ni arahurukire na aragitutiga na arari shabiki woma wa bitika iharo-ini every morning Ngai gwa ndituhirwo muno no Ngai ni amuhurukie wega. Nimenyete horo wa mibango ya mathiko kana maundu ta macio. Ndina mwari uri uranginyeire na thimu egwitwo Dolcas maikara kura mwena wa Kahawa West na ni ndirathi na be na mierio no nguciria akorwo akihurukio muthenya wa Wednesday kiumia kiria giukite ni tukumenya ni atia nigetha we see what we can do kuri mutumia ucio uratwendete na njira nene na agaikurũgamia nginya wi gatagati-ini kandu akura ni nguonaga na ni nguroragira na ni wikaga na ni murutaga wira mwega so Madam Alice Mushiri arohuruka horo na family yake
yake magie no horo wa kumiriria niguo wakamira njokete kwi mundu gwitwo Jacob Cia muthe ndiona tukwambiria na horo wa bitika cia CHAN riu ni ikuhiriirie tene tweragwo igoka ni igakinya ni igoka riu ni nginyiru twi nacio guku ni ciatira riu ni ciakinyirira na riu turatara horo wa thiko ciethi wa 10 gukorwo bitika icio cikihurithio cabi guku county guku mucii munene wa Nairobi na kuria mwena wa Arusha orodo mwe na kuria Kampala bururi-ini wa Uganda na nĩ gĩkeno kĩnene na nĩkĩo tũrorio nginya ta Akenya na mashabiki tuthi na mbere na kũgũra tigiti citũ kũrĩ na link iria FKF na Ministry ya Mathako iheanĩte nĩgetha andũ mathi na mbere na kũgũra tigiti icio gũtigĩrĩra nĩ makaihũria iharo makĩria kĩharo gĩa Kasarani kũrĩa Harambee Stars igakorwo igĩthakĩra ngucanio ciayo hĩndĩ ciothe iragĩthaka na tũrakiuga ngucanio ya mbere ya mbĩtĩka cia CHAN itũ nĩ ya mũthenya wa Kiumia tarĩki 3 tũgĩthaka na kĩrabu kĩa DR Congo na kuma mashabiki mateta na manegena tigiti ngwiciria cira ikurukirio bei riu hena nginya ya meri na riu ya meri ndigwiciria he mundu gukiremererwo Kenya venjoke kwa Javeno egwitwo Javeno ya kuma kuria county ya Embu mundu gwitwo Cia ni jona ni korotwo wikia maitho muno ukirora bitika icio nginya mehariria maitu nginya hau tukinyite what is the latest ni ndegwa twena riu final score twenayo final squad ya 25 players na nikuga maybe we can mention the highlights ve muthaki witagwo Masoud Juma na until 1 month ago alikuwa mwana wa Iran alikuwa thaka professional football na acoka ku bururi wa Kenya watho wa mithako ya CHAN irauga ati ubati goro muthaki wa kirabu kia within the country na koguo auka the last transfer ironagio wa kirabu kia mwana wa Iran koguo something funny happened that kura tukire no join kirabu geta wa Migori Youth nigega korwo no etikira kuthaka thini wa ngucanio icio. It's a major highlight in the tournament. I think we're one of the most experienced players thini wa timu ya Harambee Stars no gutethereria muno na Masoud Juma no wega kugweta atiriri ni ndiramurika na githakira Cape Town ndikani Cape Town Ajax Cape Town kule ya South Africa na ni athakire rungu rwa coach ogwitwo Ben McCarthy na William Ben McCarthy ni coach wa Harambee Stars idalili. So Masoud Juma ni very experienced, very experienced. Nongeroria ni twagwetete ava 2 weeks ago vaina thakia iri timu ya Harambee Stars the best strikers Emmanuel Osoro na muthaki wingi wetagwa Moses Chuma ndia matukire makoro mevera thini wa team ni mathie ugituika riu it's a challenge koguo nurenda gukorwa gicutha akigena a good replacement and Masoud Juma is one of them. Another highlight thing wa timu yo ni kama na Posta Rangers geta kwa Felix anakuja thakathi ni wa just one friendly match na towards the last preparations kujikena with this a good player atakata kwa Felix Oluoch yeah na atuka retained the wa timu na striker wa striker right so you can see there was a lot of gamble with strikers because the friendly motu athakire kirero akirauga this is a good player for me ni orero ni teenager yes iyo Felix Oluoch na wajira thakagira timu iriko Posta Rangers haya oro wa goalkeeper ndio na tena Farouk Shikalo ndio na tari goalkeeper wa tena tuwale Farouk Shikalo ni keeper wa tondokia Harambee Stars thakathi ni wa 2019 African Cup of Nations kule mwana wa Cairo ndio kwa inakuja kwa Sebastian Minye I think wa timu hiyo but I understand wow I understand wa Patrick Matasi that time but the ironic ona katake the most experienced goalkeeper there koguoke na Bain Odhiambo magoro makirorwa muno thini wa that level ya goalkeeping na Wekesa Makiu Bain Odhiambo na Farouk Shikalo of the like ya Bandari FC na one of them according to a bench throughout and Bain Odhiambo kuma mwana wa klabu ya KCB so ukoreto kwena debate about coach Benny McCarthy aramonere because ndakora twakithaka koretwa a bench because Shikalo has been the one who has been playing so ne debate evo but previously their coaches that Engin Firat before the coming of Benny McCarthy Bain Odhiambo was the number 1 goalkeeper for Harambee Stars kwa experience you know but gukorwa kionekana for the last like 5 months ikorotwa mono but we expect to have a very strong goalkeeping department. Haya mudogo to Abdomar Gusha ni one of the most experienced other kerame how the defenders na ni captain wa timu hiyo na ngwesiria coach ara wa experience ngororia again I one of the players my then wa 2019 African Cup of Nations squad ya Sebastian Minye na nginya ideo Engin Firatera yakoletwa coach wa Harambee Stars he was a regular player na kinya Francis Kimanzi na John Kamau
matuikite niyo the interim coaches after Engin Firat gukoro no athie he was still in the squad kwa uri mundu akoretwo kificha permanently in the team na niko ni experience yake ni very very needed thini wa timu ya Harambee Stars. Haya midfielder ndora ni Gor Mahia, Kenya Police na Kenya Police na Gor Mahia. Absolutely. Na justifiable. Tongrongelia Kenya Police niyo the champions. Kenya Premier League na Gor Mahia they were close. You know, most of the times ndio koro kithodeka squad ya kuna local based players maita maingi bakora makiuma thini wa iravu top 3 thini wa the league. You're right. Na so it is not actually a wonder ati tu inathakia Gor Mahia ingi vau na taru kama geta kwa Alpha Onyango ongerolia a very good player ngia center back asia ile totira weta center back ile ya Gor Mahia Sylvester Owino na Alphonse Ominja very good players again thiri wa timu hiyo na ngweziria these are the best we have locally. Haya kia mwisho nigetha njoke kwe muguri atire horo wa Kenya maundu macio mage me horo wa tigiti na kinake Bajaber of course ni muthaki ukoretwo akioneka ni ta favorite ya Kenya Bajaber. Bajaber na kwina taarifa ya Mukonie akora tuka ati nuko akima kiravu ya Kenya Police FC na adimkura mwana wa Simba Tanzania na nikuga Kenyans makoretwo makieterera kumenya kana transfer nikorwa finalized chari tarambiririe kana after Chantondo igetuka finalized nako ni kwa generate kwa international transfer certificate ITC akona ndi mwana wa Simba na kira Kenya lengi so that deal is there alita mwana wa Simba Tanzania kule Msimbazi but kugaru ankoro no kwa kida kadini wa Chan they have to hold fast after the tournament then he can cross. No ya jitia no na ndiko na thina. But ankoro temo ve iyo itakuwa international transfer certificate before the start of Chan then akakora na mwaki wakora kithaka thini wa Harambee Stars. Mundu gwitwo mugure tatu ire horo wa riri wifanga kwa uria bururi wifangite na tigiti wa jirani uraguirio kuma 500 nginya 200 what does that mean? Kwina tigiti wa 200 500 na ngiri kuma gucire ukiambiriria ni mabiti na 1500 kana ngiri na 200 kindu takiu uguo no andu mashabiki makigeria guteta na tigiti cio gicoka ni cia cokorokio na thi kuo 200 na 500 na ngiri nicio iri available na nigurorete link iyo rucini ro muthi ni ta cia ngiri cie thiru Kenya mariraga gwiciria mario na indo muhuko wakona riu itigarite 500 na 200 koguo agikorwo wi hau na ndugurite tigiti ciaku tukihurire thirikari campaign ukiguthuke mwena ucio nigetha ukorwo ukigura tigiti ciaku maundu mothe. I think very quickly I think it's for clarity nikuga tigiti cio ndegwa per match sindegwa per match ko no ithere tigiti cia game number fulani taru no game number 1 game ile kwa gura mwana wa Dar es Salaam so game taru game number 2 ya Kenya na Congo no ithere tigiti cio ndere cia thira at a certain time so kudira kwa tigiti kana korwa cie kwitigarite ni kulingana na which game are you looking for kwa hiyo adivare thini wa that link ni gakorwo wekuonia which match are you going for. Kenya bejoria kiuria is there likelihood rege Kenya no qualify na kuwekora gathakira ngucini cinge nja wa bururi? Absolutely. Gotikere kita semi final kana kweta final tukathakira Tanzania for example ongeroria muthako wa third place playoff ugakorwo kithakira kwa mwena wa Kampala Uganda so either of the teams Tanzania kana Kenya engikorwa among those teams they have to travel to that side. Maudu tugeka ati tukagenda kagucini cia mbere Sunday ria gitiga Sunday ni roka tugakorwo ngaiga tukinyaria Friday tugakorwo tukiga ni cia rucio tugacira huro mwaki muthenya wa ni tureharia ni ndu wa mahenya ma thi othe kuria bururi wa Japan tukinyitie ha preparations bitika mahenya kana mihango ya gucaria timu ya bururi ni matabaniro kiaro-ini kia ulinzi wiki ino turatiriha kwa muthenya wa keri kana gatatu na kiama kia mahenya Athletics Kenya giuka githondeka list ya athaki 58 uguo ona gutuka ukiri na mahenya ta ihenya ria 5000 direterera ihurio mwena wa na Kenya makorwo magitungatira bururi ihenya-ini riu ni mahenya makiri na chance atengeri magitiganite gukiyumiria makiria ya mari invited gukorwo makigeria gwetha tigiti icio na ruwa ya 58 niyo makorwo makigia gukorwo mahitite kana makinyitheirie mahinda maria mandikithitio ni World Athletics gukorwo makigataru tigiti cia gutengera mahenya-ini mathi akure mwena wa Tokyo Japan na ni wega gukinote mamwe ma mahenya maria regeta bururi turonaga hau gabere tuhanite ta turathi tutete mwihoko namo akana tugate ritwa ritu kana ngumo
guoya itu thini wa mahenya ta macio kwina hinya ta 1500 meters ya arume ni raririkana tukishagarara muno tukihuthira atengeri ta Elijah Manang'oi na mundu gwitwo Timothy Cheruiyot hena njamba njeru kana njamba njithi igwitwo aretwo mundu gwitwo ni Phineas Fanwell Kipkosgei kada yukite nereka wega muno gucio ni wa miaka 18 kana ni 18 years na ni araoneka gukurwa gicokia muhoko wa bururi thini wa ihenya riu gatagati ni kama henya mangi maria bururi thite na mbere na gukiyukirire ginya macio mamita ngiri 5 na maria mangi atengeri ta kina Faith Kipyegon na Beatrice Chebet aria makorwo magitengera mahenya-ini meri okugeria gutungatira bururi ni getha gutikirira ati mahenya-ini ma Japan kana kuria Tokyo ni twa mathago ga makiria waikia maitho ni rona tugika wega rita riri Tokyo tugithi Tokyo ti sawa tugithi Tokyo. I want to ride on Mary Ali top coaches. Last week on the Citizen I hosted Mwaniki Steven na coach wa timu ya Florida mwana wa sprints. Ani atwerio ku na kana prisons. Steven Mwaniki wa prisons wa gereza. Na no mukethirie muno by the way. Twageitheka. Ambiraga in never world championship cia timu kura mwana wa Asia. Kenya ni kawega muno. Yes. See Europe kana America, South America, it is something different. No akoga vingo sio the history ya Kenya na Asia kwa wega muno. And for sure the best world championship ever to kwa tuna as a country ya 2015 kula mwana wa China, Beijing. Tukikuwa tuna a total of 16 medals. I think kwa na 7 gold, 6 bronze na 3 silver. 6 silver na 3 bronze. On a 207 Osaka tutiekile Osaka Japan. Yes, it was good. 207. So this one is Asia na Tokyo is a good place for us. Atengeri ngetu muno wa Kenya makoro bekora mwana wa Tokyo Japan, but this is the thing that is most exciting. Ongeria timu eno many times toka tukirira na disciplines ya kwambiria 800 meters all the way to marathon. But this team ya 58 ila ngwete kuna a lot of athletes kuma 400 meters usoka to 100 meters. Nigwenda kumwihoya tondu riri mugore ena maundu megi horo rafting. Geto hiyo ke ihenya muno. Maluki team ni as widely expected ni roire knock. Kana widely expected kulingana na Tokyo na ginya ria mareka maundu mao. Kuna nduko ni kabisa yari igiri. Yes. Ni wakiuga widely expected kuna mwena ngi bado wari widely expected. No ri ono ukiona uria kura cia korirwo igikio thini wa ithurano icio ri ahotani matiatigaga ahotwo na kundu kunene. Wakoraga mundu ta Maruki Shadraka akorirwo gikia ja Francis Mutuku akamutiga na kura igiri. Angiri akoragwo kuri 13 na 14 13 14 gute no tiganu munene koguo kiari githurano kiari na kihitaitano kinene muno na rugari muingi na nikio riu no ginya kugiagire na muhotani muthenya ugigithira na nikio riu timu ya mundu gwitwo Shadrack Maluki uri hauga bere urakoragwo ari first vice president riu akiriwe president mweru wa committee ya mathako ya NOK ya guku bururi-ini agiteithiririo na hakuhi muno ni vice president wake mundu gwitwo Barnaba Korir wa kuria kiama-ini kia mahenya Athletics Kenya agitungata gicigo-ini kia Nairobi urumwe na kurubiana na maundu megi mbaũ njithi nake mundu gwitwo Radiek wa hockey ari second vice president wake thini wa utongoria wa committee no jeru kana utongoria wa committee no ya NOK kwambiriria riu nginyagia mwaka wa 2020 na kenda. Yes. Ndudo wa mathari na gutigana andu rafting nigetha coke tugukuhe ndeka 15 ndeka 15 icio ndiule gucihuthira no wajia gucihuthira ri ne gucirenganga ndio kumenya ne gucirengaga tugutigire kiharo tugicokereria ri atuko tukirika icagi-ini twatwekirie na interview ya mundu gwitwo Kinuthia na Nicole Wambui nigetha tumenye gituro nao na githunguri seniors ni maratukura na kuria Thika Stadium umuthi magetha mweke ya bitika cia Division 1 kimera giukite ni turacokirie thutha wa kaida gatari coho. Guess what? Citizen Duke now delivers. Get
amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Hihi niki kia muno na gia cukuru cia Medical and Health Sciences cigakorwo cihotanĩire kumenyerera arutwo mathomo na ũthuthuria wa gĩkĩro kĩa igũrũ gĩtĩo kũrĩ arutwo kurutithania wĩra na mũingĩ oro ũndũ ũmwe na marĩhi mabacĩrĩre na nĩkĩo Imperial College of Medical and Health Sciences ĩratugirwo na ngerenwa ta college ĩrĩa njega mũno Africa thĩinĩ wa Africa Company of the Year Awards 2025. September intake nĩ ĩrathiĩ na mbere campus-inĩ citũ cia Thĩka na Naikuru. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Surprise! Naftari, goko ni kuturi. Kwa wate bona githigithia. Goko turi gwetagwo Bahati. Naikuru. Ne dagika 25 minutes kuma Naikuru town ginya itura ria Bahati. Turenderia customer 399,000 only as an offer. Ya wiki igiri. Okay. Ero ria iturora turi magabebe, turi magangano, turekira beacon gano-ine na gaka ni kanya gaku gakwigwatira mugunda mwega mugunda munoru nayo horathimo namba 0758 70 70 50 kana wandike kiugo Bahati utume kuri 21404. Hillsop Properties, a culture of trust. Yes, nitwacokereria na nĩ thengi nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa Kĩharo Rũcinĩ Stadium. Tũthiĩ na mbere na gũkinyitanĩra na mũndũ ũgwĩtwo William Kĩnuthia. Karibu sana thĩinĩ wa studio cia Inooro TV. Na Nicole Wambui. Aya nĩ njorua cia gũkorwo makĩhũra maĩ na tũtarũ na maĩ na mĩiko kũrĩa njũĩ-inĩ cia Sagana mathako-inĩ ma rafting. Karibuni sana. Bwana Kĩnuthia, well done thĩinĩ wa ngucanio icio kana mbĩtĩka icio cirarĩ kũrĩa mwena wa Sagana kiumia gĩthiru. Na no nyende ũtũtarĩrie kũharĩrĩria ngucanio icio ĩrĩ rita rĩanyu rĩa mbere gũkorwo mũgĩka ũguo ta kĩama gĩa Federation na kĩrĩa ningĩ twĩ ta bũrũri gũkorwo tũgĩtabania ngucanio ta ici. Kararĩ kawĩra kahana atĩa? Mugureke njuge thengio andũ arĩa othe maratorora kana rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tukwenda kuuga atĩrĩrĩ gũthondeka mathako maya kana kũharĩrĩria mathako na Gĩkũyũ ti wĩra raithi tondũ horo twambirie February inyuĩ nĩ kũmwona mũramonire kiumia kĩu kĩrahĩtũkire mweri 7 nginya mweri 14 nginya mweri 20 no horo twambĩrĩrie around February rĩrĩa twaheirwo marũa the World Rafting Federation, the continental body ĩtagwo Africa Council, headquarters nĩ Morocco, magĩtwĩra rĩu tũharĩrĩrie na nĩo wamenya nĩ mathako tũtamenyete ũrĩa ũhana nĩ twaũthakaga rafting no tũtiaũthakaga ta sport so gwĩkenia na gũthondeka mbeca ĩrĩa twĩtaga commercial rafting no rĩu nĩ ĩrarĩ competitive, ĩrarĩ very sport for the first time in Africa. Rĩu mabũrũri 11 maroka. It was not easy. Yes. Ndĩngĩ mamwe ma challenges kana mahĩngĩca ĩrĩa ũratũnganire nayo makĩria mwĩte rĩu kĩama gĩa Federation? Of course nĩ mbeca. Mbeca ti raithi tondũ no nginya ũkorwo na mbeca ũkĩtabania mathako ta macio kana ũkĩharĩria mathako ta macio. Na no mbeca no iragĩũkire mũico-inĩ tondũ thirikari ndĩrahotire gũtũteithia mũno, especially Ministry ya Creative Youth Sports. Ndĩtũrateithĩkire ndeka mũico no rĩu ciũkaga mbeca irĩ thikũ mathako magĩthiaga na mbere. So no nginya as a federation mwethe njĩra, sponsors mwethe mũrute mbeca cianyu mĩhuko nĩgetha mũthondeke mathako macio, but finally nĩ maratuĩkire very successful. Yes. Ũrĩa generally ũgĩkommentera team Kenya ndonire andũ megũtawa akina Wambui nĩ tũgũthiĩ kwa Wambui ndagĩka itarĩ kũraihu team Kenya ĩkorwo ĩgĩ-crown ũkona magĩkorwo magĩtugwo na kwamũkĩra ngoga makĩria, ndonio mamũkĩrire ngoga nyingĩ mũno makĩria mũthenya wa kiumia na magĩtugwo. Ũhotani wao umanire naki? Uhotani wao umanire na trading. Todo Githweri maugaga mcheza kwao utuzwa.
kiu ne githweri Gikuyu ndio ne kuga ate no ne kuga atiriri kwanyu ri ndwagire ne kuhotwo riu uguo niguo ohoro ucio wahanaga tondu mambie training match mwisho-ini o muthenya rucini na mathaa ma miaraho kana thaa 8 magathi training riu nona riu mieri yo yothe every day including Sundays ma trainaga so nona o trainite mieri 3 enari of course ni kuhota no ko master course tondu tuhuthagira kindu gitagwo course riu course yo ne maramioi muno so nikio wonire uhotani wa umira ni magia mithire na mahingite maitho exactly ni tanjira ugeraga ukiinuka mucii ona ungehinga maitho ndungihitia na ni he andu maronire mathako me rita ria uria mbere makiria tungimamemerekia guku makaigua hi ni kuri na mahoro mathako ma water rafting andu aya tungimaruta naku tondu ni turaigua ta tungienda gutuika amwe kana gutugwituranira ringi na timu ya bururi kana gutu no tuthondeke irabu citu cia muthako toyo ringi ni muko nginya na rigi cianyu cia gibururi twina rigi andu no marathi na mbere na kwiyandikithia in fact after mathako ri after mathako maya ni turageire andu aingi kuma Yala na kuria Githumo ni maraingira na Mombasa like now October 9 October 9 nginya 12 tugakorwo na kindu gitagwo ocean rafting for the first time again in Kenya so unaona andu a Mombasa ni matwetereire muno so uguo niguo rugukihana mathako maya koguo ni maguthi na mbere da kutherema muno thutha wa irio kumeka niguo na ndu turehaririria mathako ma thi ngima World Cup is coming to Kenya next year. Yes, World Cup. 40 countries. 24 European countries. Yes. No na riu na Asian. Ni ukuona ni horo munene. Ni horo githi ugigia sama muno makiria. Maya ma Africa marai na mabũrũri 11. Marai na mabũrũri 11 which is South Sudan, Congo, tuae na Nigeria, tuae na Morocco, tuae na Tanzania, Burundi, Uganda, Rwanda. Na for the first time tuae na andu eri kuma Shumari. Somalia. Somalia. Na maraigire horo ucio to ni mekana na kuria Mogadishu, Maroka. Ni very nice. Reketwari na mundu gwetwo Nicole. Sasa poa. Hebu tuambie ni nini mlifanya tofauti na wenzenu wa Somalia, wa DR Congo, wa Sudan, mkaweza kuibuka washindi? Sisi najua tumekuwa training. Kwa hizo miezi 3 hizo tumekuwa training so hatujai stop. Training. Nao wajakuwa wakitrain sana. The rest of the countries. So mlijua hawajakuwa wakitrain sana. Mlijua aje? Venye unaona mtu venye ana paddle, unamwangalia unaona huyu bado uzoefu bado so how many mlishinda goals ngapi? 4. Yes. Sasa hiyo sasa inawafanya mfilaje now that na understand mnafaa kwa mnaenda ni World Championships. Inawafanya mnafilaje? Tuna feel vizuri lakini tunafaa kukumbuka that tukiendelea kwenda mbele haitakuwa pia rahisi. Ndio. So tunafaa tungangane, tusikue ati tumeshinda sasa tumefurahia, tu relax, we continue. Muendelee kuendelea. Timu yenu ilikuwa na wachezaji wangapi? Team Kenya tulikuwa 24. Yes. And you managed to get 4 goals. Yeah. Pako kivyako ama zenye umevaa ni zenye mliwin kama Team Kenya? Pia hizi ni zangu zenye nilishinda. Kwa kila category tuelezee. Kila moja ina present category tofauti. Yes. So hii moja ni ya down river. That is like 4 kilometers. Kutoka huko juu kikuja chini. The other one is for slalom. Unapita kwa hizo gates. Then there's for slalom. Zile za gate na usiguze tule 2 point tumewekwa hapa na hapa. Na hiyo ingine bado ni slalom lakini ilikuwa mixed men and women. Yes. Na hiyo ingine? And then ingine ni ya RX. Na understand wewe ndio captain wa team Kenya Sedia wasichana. Yes. That's mlifanya vizuri sana na tunazidi kuwapea kongole. Na sasa mtajiandaa aje kwa the World Championships? Ama mnasikia kama federation inawapangia aje? Ama ni mapema sana? Si mapema. So kujiandaa sisi tunaendelea na training, hatujaacha. Kila siku training, kwa uwanja training.
So tunangangana kabisa. Ili sasa tukiendelea huko mbele tuweze kushindana vizuri na tuweze kuibuka tena wa kwanza. Okay, tunawatakia kila laheri. William, tabe tucoke kuri we. Tuonaga mibira-inĩ ya maguru mithako-inĩ ĩngĩ ya volleyball na kĩ timu ya bũrũri angĩkorwo nĩ ĩrathima mbĩtĩka-inĩ ta cia thĩ cia maũndũ mathako matiganĩte nĩ methagĩrwo friendlies na magakorwo makiumagario gũthaka nja wa bũrũri kũgeria kwĩnora makĩria. Timu itũ ya Federation aya ũrauga magũkorwo magĩthiĩ bũrũri-inĩ wa Argentina, hena mibango ta ĩyo kana mekwĩharĩrĩria gũkũ na manorekere gũkũ? Rĩu kwĩna mibango tauguo ndakwĩra October tũgathiĩ kũrĩa iria-inĩ ĩyo yumagwo nĩ East Africa yothe, then nĩ tũrabanga na Uganda nĩ magũthiĩ Nile before end of October, River Nile, tondũ nĩo mara represent kana timu itũ nĩyo ra represent Africa yothe kũrĩa Argentina. You see, for the first time ona ndigwĩciria Kenya kuri timu ile ya Argentina mathako mothe ila mufira. So we are going to Argentina, south of Argentina na kuri kundu kianda muno kundu kwi heho. So ni turama prepare. So ni tugathi Nile na gala tucoka tuthie riu Argentina. So after Argentina we are going to next month mweri wa wenana ni turathi personally ni ndirathi na timu. Now of course some government delegation ni turathi Rome, Italy. Go secure World Cup Kenya. Todo we have to sign an MOU between World Rafting Federation na Kenya government. Uni odra hariria ta SG. So next week ni ko itari dimetware kwa ministry mamirore. Then now from there we go to Italy, Rome to sign na president wa WRF, World Rafting Federation. For the World Cup. The World Cup tuasa ina dirikari committee atineka nega kate otamaya machan ya ugarte nega committee kana ikrebesha dino methako yori. We expect 42 countries actually, to precise 42 countries. They will be the largest event in Kenya over the year. On a diwisha to host World Cup when I so this is an opportunity. We expect about 15 countries here, Africa. Then the rest, Asia, we expect China, Japan, na Russia, Korea, England, West, European 8 countries, South America na North America, USA, Canada. We to expect like 3,000 athletes to come. Na adwao no to expect gakoro event nene muno na riu agikorwo nimu na tukuhoya mukona mweki ucio heno ndu hangicenjia rigi kuria murakorwo mugitafania ma Africa mugituka ni mwagia kanya ga gutafania macio mathi yothe rui no rwacagana ruti gucenjia kana ni mukorwo mukiandandura kuria rigi mufathe gukorwo mugitafaniria macindano macio. Rui rwacagana ri is the best course in Africa. Neto hosted the Olympic qualifiers. Kogo toro itu atita mathio ya kanayala kanaru. You see, there's a 300 meters race. Is a section that must be qualified. The 300 meters tore kireri was given a certificate by IOC, International Olympic Committee. Mathako ma adore mekaga kido gitagwo kanu. Mokire na nini ndina certificate hiyo ni jigete obviously. So yone kodani atere it's the best course in Africa. One course no ginya korote na nyamushi yathi kogikorwo na nguo ndingihituka kogikorwo na ingangi ndingihituka riu ri no ginya gukorwo kwina mikawa next mekawa facilities riu ngirora Sagana they are about 16 or 17 hotels. So hoteli nikio ru maugete is the best course. So that's how we are preparing for the World Cup next year. Na ni athaki gana turatuma Argentina tugutuma athaki kuma 14 7 girls 7 boys kana 7 men na officials na turathi tandu tatwendi uguo ona wenda guka ndo agikira hau ni thengio ni ngokana ni thengio ni gutucerera kiroko kia umuthi ni tugwetha mahinda nigetha atuthina bena kurunga cia water rafting ni undu aria mangenda gukorwo makinyitanira hamwe na inywe mamenye ginya mekumuonako na makiria mbeu njithi ni maronire kundu magikorwo magika maundu ma leisure na makorwo magithondeka ginya uturo wa waru cio na kindu kiao na mugate wa ru muthenya atorocokeria thutha wa kainda gatari coho na mbitika icagi-ini.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? La. Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Ni mwaria maundu maingi muno megie uhoro wa water rafting. Ni mwakenya muthako cio wa water rafting. Koguo ri wona ciana igiteng'era na kuuro-ini muciari nduriga cia thio remi. Uri mai-ini kuuro-ini kwina wira maingi muno gikoro kirutwo kuo na andu makuri heo ciao cia muthako cio etagwo water rafting. Timu ya The Ace igathaka na Kieni FC thaa 4, Kisima FC thake na Kariani FC na Didika FC thake na Ngarachi FC na yo Duroru thake na Angels FC thaa 10 kuri kiharo-ini gia GG Kinamba Primary School na ura wadumira ndumiriri citagwo Kara kuma kuritagwo Ngarua Kinamba. Thengi muno ndu wa kudumira ndumiriri cia kuria mashinani tondu ndira guteaga mahinda reke ngunengere ndumiriri ingi cia kuria kundu gitagwo Muranga na kuria Muranga ndina ndumiriri cia mundu gwitwo Kife wa Sare niwe mutongoria wa rege kuria mwena wa kuritagwo Ithiro Ward kuria mwena wa Kandara njira ngucanio iria ciathakirwo weekend irathire Skyline ya hotire kari mwaro na boira no kwemwe na timu ya Wazee Kimadro ya notikwa notina Keiri FC. Wazee FC ya hotire na penalty na ru wiki no kana muthenya wa rucio muthenya wa Saturday niguo rucio mweri 26 timu ya Skyline gathaka na Pirates thaa thita cia muthenya Gathungu FC thake na Wazee thaa 8 na Kandara FC ithake na Kirigitho wona cihanda thaa 10 mundu gwitwa mugure beteka cia kucaica gine ona ndikwamba guthica gine egwamba kumurika beteka cia FKF Division 2 irathakwo kwambiriria thaa 4 rucini rwa umuthi kuria kiharo-ini gia Thika. Atongoria othe a division a zone A ginya zone F ni timu ithathatu. Ngucanio ya mbere egukorwo ri gatagati ga timu ya Gituru FC kuma kuria kaunti-ini ya Murang'a magithaka na andu megutoka Hawa United. Hawa United ni ya Biraru kuria mwena wa Kahua. Ngucanio ni ya thaa 4 thaa 6:30 andu megwitwo Kariobangi Legends megukorwo makirika oro kiharo-ini kiu na andu megwitwo Segera FC ino ni akuria mwena wa Laikipia. Nayo thaa 9 ciehanda andu megwitwo Police Youth kuma mwena wa kaunti ya Nyeri makoma magithaka na kirabu gia Githunguri Seniors FC. Kiu ni gia kwanyu na ndireretwo ngwire muno ndukae gutira ngucanio ya Githunguri Seniors ni thaa 9 tafadhali tutungane Thika. Tugucira Thika. Tutungane Thika thaa 9. Ni rucio. Ni umuthi thaa 9. Umuthi thaa 9. Thika Stadium. Geragia guika ati. Fansugu ni anajira ere kiharo already. Mathite kurugama na timu ya Gituru Youth tondu nio Gituru FC nio marambika ngucanio ya mbere. Ici cia division ya Githunguri na Gituru ri eguthiko. Mekorwo ngucanio ya mbere muhotani agathaka na muhotani wa ngucanio ya keri ginya turi ona muhotani uyu. Muhotani no icio itikire cia umuthi. Umuthi tukamba tuthake ici cia mbere. Then mwisho wa horo tukarekiria na muhotani umwe uri wakorwo kiambatirio guthaka ligi ya division 1 ya FKF kimera kiria kingi timu ciothe turacerithiria wega Githunguri Seniors Gituru FC vijana wangu sana anake Kahawa United ndumegotwa Police Youth Segera ni akuria Laikipia na Kariobangi Legends matikire vijana wa Nairobi othe turamedithiria wega mundu gwitwa Isia so umwe turathikora mwena wa Embu County FKF Embu Branch Second League fixtures cia Sunday. Alomano Eagles na Embu East Police Alomano Primary thaa 9. 3K Youth ino ni timu ya youth ya 3K FC na Kianjuki FC Kagumori Grounds thaa 9. Babito FC na Juventus
timu ya Kisimani na Embu Supreme, Jungle Boys, Kambaro FC, Kangami FC, Kingship FC, Marvelous FC, Mariari FC na timu ya Gashoka FC na timu ya RSP Katunduri FC, Makengi United na Ena FC thini wa Nebure Stadium, Embu Rising Stars na Carolina Superstars, Kimangaru Primary, Black Cats FC, Ewaso FC thini wa Prisons Grounds, na timu ya Njukiri FC na timu ya Lulu Royal thini wa Njukiri Primary, na timu ya Green Everton na Kivoria FC thini wa Kiriari Primary, Manyata FC na timu ya Kenny FC, nayo timu ya Riando FC na timu ya Mlima Strikers thini wa Aplomb Riando Primary School. Sio ndesi ya kenda on Sunday. Madaba itomathira. Hene mwe ya mwisho tu tafadhali ni undu wa mundu gwitwo Timothy wa Karia Musquera. Musquera. Ono arwa Theta Community amarathaka Central Regional League na kiumia magathaka na Muthiga. Na tondu waigwa Muthiga ino ni zone A, Muthiga nio matongorete thini wa zone A ino ya Central League mena point 67 na arwa Theta Community ni ya keri na point 65. Mukaria ni rendaga muno tugacerera kirabu kia Rwa Theta magithaka tondu magathaka kuria Juja na anajite gathie nawe. Riu mundu gwitwo Musquera tutikahota ni hako ngakorwo ndigibarua koguo ni tugubanga kana tugubanga ria tugusera Rwa Theta Community FC riu that I'm slaughtered kwe chief principal wa highway secondary school etagwa Irongo Duati na nike jorua ya football boys in Kenya marathi gutetera their title kula mwana wa Kakamega na rambiri mukeje muno ambira timu yake kuleta kikombe kiu ringi is such a passionate team. Highway nino na ugeni ni Odemba badema coach wao ni Odemba very passionate teacher etagwa Irongo Duati. He said that I pass regards. Mugeje muno Mr. Duati. Yes katerekeria hau ugo ngai ruma dero ni horo to kuga tondu cinu tugakorwo kwanduka na generali so iwaitha fethi tukirora cia chan nawe tani kwa na mkala Mwambodze na Jesu Mwamburi kula kwa chemichemi ya kweli 49 pm michezo na burudani na nerajira ari mwejere ku karakana ya soka ndimo ndirishera sasa ndimo ndoka na jigire ginya kwa karibu sana asante tu mana mundu gweto Jacob cia tamuraki wa kurihwo na mundu gweto mugure wa Karuiro Spaledi mundu gweto ici yakoro ikarire handu ha mundu gweto Captain Festus Lango uria tutaramenya kuri ari by the way tio ni gundero ni ici kuri ari ici mundu gweto Festus Lango ria na muthenya mwega ndogena ikendi njega na menya ni rarumiria timu yaku ya Arsenal maundu mari rathi na mbere na kama kura thaki yeru turekeria hau ndondo tabarira yake muri ni aracokereria ni tukona na muthenya wa Jumatatu hindi tabarira ino rucinyi tidia wega.